Mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kienda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku Hippo Junior account kienda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Ntuwa kwithira watanite nani mubango ni jwa nkatha cietu aria twitana mbere kwithia tugiukiria ekuru ndene matura jetu na ntukamutheja na arua mubango jwa nkatha cietu tukinyite ndene gicigo kia bunge gia South Imenti aria ekuru bantere iji baciumiritie na kwambiria gikundi yotigira ati ni bagwitana mbere kwithira bakija bari amwe na nkurukini ekuru baria bethirite bari ntigwa bonthema gicigone kia bunge gia South Imenti tucemanitie na mwekuru uria utongeretie ekuru baba gutwira gitumi kiao bari ekuru ntigwa kwithira bakija amwe bathithia gikundi ta giki nimbi tumite bethira bakithithia gikundi ki na nimbi ongwa moroto jwao na thini iria ekuru ntigwa bethagira bakurukirite kuu kinya gwengwa ukethira ugitaga mubango jwa nkatha cietu na ugwe mwe ekuru ntigwa ukethira ukigunika gukurukira ekuru bao uria bethirite bagita na mbere guciitithia na mbere na guciukiria kuma riria batigirwe na ekuru bao. Karibu sana mubango ni jwa nkatha cietu mama. Iboega sana. Rietwa riakwa mbitagwo Isabella Wanja wa Gikunda na Kristo nonoketie nkurueko mbigitwo karandene mwathani. Uni mpumite ndene ya Bogeta West area ndagene antu gwitawa Kiegene nture witawa Kiegene. Uni ini charinde wa Windows ndene South Imenti na Windows bau ni around ikundi 42 dia South Imenti bathithia simbiu na ndi tuonere tugwatanire nabo ibathithie tukundi nturene nao na tukundi tukiambiria ututhithia kwi mwekuru witawa Cynthia Gitimbo ethaira ari Miru na arugurite ofisi au makutano na ndi nwe nderirwe mwekuru ngi kwina mwekuru jo bo register ka self help group ugeta bukiregister kiriwe kwa inua mama mjane bwa register kiriwe wethira wina thina na gwa sister goko ni nya wakiri agagutetera ririo kuthangikwa ririo gutunyo into byaku arafu ekuru na utwisetete gi self help groups itwikanaira inya no ntukure ekuru bamwe bena challenge nyingi batikwendwa bagutigwa ni akuru bao ukona njete kubenda ibagutunyo into yani ibakwanigirete na ndi ekuru bothurana amwe twashia jakwa nawe na jaku no riongi tukagitainya na tukera na tuciumie kenda tumba kuthomithiana no nto most of them ekuru baba ingi benana bamwe bena nyana yes bamwe benana nya primary bangi benana secondary bangi benana university na bangi ibaguranire na bagurwa bangi baguranire na bagurwa bamwe babakuru lakini twatwa kuthiria gikundi twita bonde tuti separate tugaba bena twana na baba tinatu ja gikundi kira ndikine kuru bamwe bakuru ba itojojo benatu na ndi twaja tugekanira inya na jage yakwa ini ndabafomere ini ndetire obacwa ndacwa bamwe babona rwirugo barega bangi benda beja ndabera nkwenda tukaramwe twikanaira inya na tumenyaga batu twiba murungu no tuyukure mwathani ritwirite ekuru ntigwa murungu bamenyaira na bao no murungu bamenyaira kwa inya wona nto barega yani barega ku interact na ugwe ugaciikira inya ugakarandene mwathani na bwa mbere tauni kira giatumire ngeinya muno mukuru kwa kwire 2008 indari preacher ntumairia ndi mutumirio Methodist na ndi untuburia bwa kwithirwa mwathani endene kwa bwambikira inya na ndeta na ndi ndathoma Biblia nkaigwa mwathani no ri amwe nani na no nkariti riu ni undetire ndekira bau banginya ndabera tuthirie gakundi tukaragia amwe miaka 15 tena mukuru tena mukuru na rugendo rwaku rwithirite ruri rukariete especially ria mukuru o tigo rio mimbi kwe mantu muntu ethagira kurukira jara jatuma mwikuru ethira kimena
ona tikanje utegirite kwithirwo ikara imbi wathithirie gwe kenda withire mwonkera nandi no gitirinya na no thongi tekoro bangi njerene imbi uthithirie mimbi no wire ekoro bangi ki wagitire kenda kinya bo beta na mbere ushikirinya muno iboega sana mukuru kwa pasire 2008 first mboni okwa kigera wa form 4 last mboni baby class ou ungi ali class 7 na ndi ndonete gita riu riu muno nontu obvious mukuru omuntu agapass antu batiaragia manto amega ja mwikuru gutuika anwe wamenya kirai kiaria mukuru na mukuru okwa najitwe for some time wetanga hospitali etanga mwanka mwathani amujukia na ndi kwejaga igwo menya kira mukuru agitate kiamure na mantu jaga trend jagetira na anja na kwa iniros jagetira kiri neighbors muntu wonde akona igwo tumite kira umenya kira mukuru agitite kimurite but au nontu kira giantethiri kwithu indonoki indari ndene mwathani ndari preacher na ndi no kumenya preacher sibongo bambikaire inya na nkaromba muno inkurikana nderire mwathani baba iromba rira ndakuromba nandi ndigutigwa ndakuromba igwo kandiungaira igwa ndiungaira njekwa na ukareka mbona nyomba ekwa eri utheri imbona eri occupied no ukareka mbona mbithirwa mbespectate mbona kwina ngap iria mukuru atiga inkuonagio firite ngap iu na ndera mwathani ampeinya na ndamuromba ndamwira mwirika jura jwakwa ukareka muntu wijite ombira mantu ja nthukia nkoro ka mathugani eja ethira bangite kuiza mugarurete anjirengi ukarekeja gwakwa kenda mwathani baba nkomba gusukumana babakwa no kareka baga irio kana baga fees ana bo indonere njare mwathani nontu mwana u ninde athiraie form 4 ninde ageragwa form 4 athoma St Mary's Murungu amutethia thiria bwega muno na ndi ende atetirwe university ya regular etwa parallel antu bambaria muno bauga ndigwikumia ndaikia mwana parallel na ntiumba lakini ogiuntukira nkwirire muntu endene mwathani muntu uria ukumeria mburia ndamwira bangi aritani bandiki thirikari na bangi bandiki company nani bandiki Murungu kuunjaia ruteto rwawe na ndi no ndeaga mushara ju munene muno na na bakwa bateaga kiai kia kuthoma na ndamwirinya payslip ekwete ona wa metho janthi no ntu Murungu uretaga ndi wone antu wire antu betere bono mwathani akuthithia ana asikirira na ndaromba Murungu mwana u atagire kia kuthoma nakio na athoma Kemu University na nietaia mbeca nyingi muno nuje manto akemu ahangi second mboni ali class 7 na ali bonding etite itindona ndamurita ka affected na ndikara ndaritire ikaka ali mbibi class ndagaita kandani ndagaikia primary cia kawaida mwathani arungamire abonde para meki kuthoma ule arathiria thai alitangugi Nairobi hospital mwathani na mwere ngugi no ungi kinyawe na itangugi muthaka ende kalasti mbona ndiko kali nali thai kali second year Embu University inoga kuthoma mwathani utikona najo kiria kanya kawe arajukia na bawe arathomithia koguo kujibu bwakwa ibumbita kuritira ekuru bangi na nkabera uria mwathani akombana na nkabera bukoro itijira bunka ke wethira gokumagarua kwina mkono wa serikali buria umba ututethia bamwe nabo batijinya na aria bomba gwita na ndikio sindio ndiria nderirwo kwina mwekuru jou burita bukaregister gakundi gwa social bugacoka bugeta bukaregister kwawe kuinua mama mjane na ndi buiregister no wethe na kesi jewe gutunywa miunda gutunywa into ucindia na gutethagia agaucira wakiri nyoto kuria agagutetera bagautetera no gatiga kwingwa kana kanenkerwo into biaku na ndi ekuru batu nabo babaingi bena challenges jayu bangi kinya baromba bursaries
batewa no utino gugutetera na kwa mbasari kamiti ire cithuri na kwa mbasari utimwe kuruntigwo rino amenya uria aekuruntigwa jaba kurukaira bara ni antu bena nja ciao na muchore we no akamikishu akwe wa mbasari riku yawe jauni ndombete mbasari mwanka mwana uo kwathiria mwanka university ntameona ntona gwiwa igitanire na ndi gikundi kiburikite kwenda bwithia bwa gwatithania ikundi bibingi bionthe ntige muoroto jwenu ke gikundi kina ndi ni mbina ugo kwethira urungamirite na ndi ikundi bibingi bionthe na ndi muoroto juu ndetire after tukumana ugo sindia ndona turesha rokwa uhutuka rino ruse ndamura kwi unkuthugania ikundi bibia tu bia Southiment bikagwatana bionthe bikathithia simbiu bikaregister gwa social services bikethira biena inya ya guface MP atonera kiria tumba kuona ofisine na inya gwa social tugwita kuregister iturerirwe kwina mbeca cia ekuruntigwa ciri no na ciretethia groups jaiu arafu na ndi twacoka tona kinya baba kuromba ke women rep ndaria nwe ntuku ingi ambira kuri na mbeca ciithacie kwa women rep cie kuruntigwa no tikinyira uri gwenka bugeta boy group na bambira ntwathithia simbio irio tukomba gukinyira mbeca ici ciaja ke simbio icoke na ndi tutundi ciete kiri kundi bibi itethie kuru na twero nya gwe project irio mwekuru omba kwithira for example nyara nkubariria mbera nontu twina baba kuru kwa mami ureterwa ng'ombe utiumba gukirieria indi ukareterwa nya tuguku 50 kanegana utira magwikire irio na ruji na kuoja nkara wendia na nguku mtu enda kugura ya kuria utira mugwatira wikira ngirie kumuko igutethia arafu na ndi ungi no uria ukomba gutwira tukona uria omba kuona ng'ombe itwetira kiri na ofisini tona motethio jau tuone kwi bakona ng'ombe kwi bakona nguku babe na kabiashara ba supportwe bombe gukiria kabiashara kao na ndikenda mwekuru ntigwa tigakare na meciria nti gutethio na ati no kumutethia no ntugikinya gwita nara wagamba asari weja no uromba muntu mbeca ari uria akamurea nambi agaitana na ndi atikwa na ndi akethire na nguku cia winye 10 akendia nguku ile 10 imwe ngiri atona ngiri 10 ataikiria mwana oe cia fees ethira na ena ng'ombe akama atirigirite mwisho jwa mweri akona mbeca atethie njewe ethire na kabiashara na ndi ambusto gokira kwibo bakethwa bari na yoski tunduka twao bakaringwa nje kibagokira au akona agaita gantu kawa au agaisupport nontu nayo thirikari timikinyira uri gwenka mama mjane umwe yomba gutethio rumwe na ndabera turi gwatana tuthithie simbiu tukundi tu twina au twijamu na ndi tombire kugwata ikundi 43 bia Southiment yonde na ibyo bithithite simbiu twina certificate iturari register na riu ke ikundi bi ndene matura jetu ndene na ndi Southiment yetu ndene matura ba register ate ikundi bibingi intora kana location kana be register ate kire uri otitonyete ikundi ne nakona ntuka naro mubango kenda amenyora keja maybe gutonye ikundini pulita buka gwata na antu 15 kana nkurukija getu ya antu 30 kwa gwata na bukarinyi bamwe na bokobera gathithie ni gakundi bakarega na ndi no ngabone weru bona arua pende kuthithia gakundi na tubetite bonde nya babati kundini kenda beja bona weru bona arua bathithie gikundi beja batonye kiamburere ya simbiu batonya kiamburera kenda ntubura tukatethwa bundene Southiment nya batethekereo tutienda gutethwa bamwe bangi batigwa na thinanja na itwije ara baukurukira na murigo jora bainaju no twende bonde bethire bakiona utethio tuona utethio na gwa socio bagatetheka tuona ofisine MP bagatetheka tuona kwa ngabana bagatetheka bonde nontu mwekuru ntigo imuntu utiona support uwete nya makanisa ne ja tugwita Biblia niugite
bumenyaire ekuru ntigwa utubarikana utigagwa narua tuthithie maketha turikane ntigo ira twina cinya kanisene na nturene ntaigwa seminars cietanwa wigagwa cia couples utigagwa cia ekuru ntigwa betano kwa encourage na riu ikanisa utigwa cia ekuru ntigwa no beta kwa encourage kabaikia manto jao jara jabathinagia na ndi ikio tukuga batwi guti mwekuru ntigwa tukwenda atigwa nja kinya uria utigikundine itukwenda bethira bari gakundine betwa bonthe kenda batetheka nontu akwa nimbigagua mpendete muntu wonthe na imbera mberite na ndite ni wonthe uria ukwenda na uria utikwenda jaria akona narua jakamweni kale nginya waigua gutonya kiri bau bangi na ndi unu tukwenda simbio Southiment yonthe tutwike ekuru ntigwa bonthe ibagutetheka na ibakuthikirwo na twaromba kinya na kethira kuombike kaburu ndene county tuthurirwo inya nominated mwekuru ntigwa anominatwe ethera ari na aragi county baba na wethero inya we experience ite mea kuri ntigwa isiena arango kwera kwibo bethirite beku bethirite batigwi na names nominated na ndi chabau bagateta irantu jaba ni urapo butare bukuja werune ati ekuru no beje amwe barabatigwi na bakaida berithie kundi na Isabera we mutongeria wa kanisa na we mutumiria ntije nimbi ukona niyo twituri ekuru tubatere kuthia twithithie nuntu muno igitare amwe ekuru atigirwe kera maingi kwengwa utunywa into gucoka kerwa utagurirwe mukuru keigwa narari na mwekuru ngi guntu kungi ndiye kethira nukuona kwagirite ndene ikarubira tuthagira turi omwekuru wonthe akethira kinyirwe kuthia kinya na kabarwa kuonania na ndita ugwe mwekuru gikunda kuona ni mwekuru gikunda ati kinya ntukwira mukuru akethira atio wena gintu gya kuonania ni ntu ekuru bara baingi betire na njira yetu ya gikimiru na tukuona ni mimbi nuntu ugwe no ithirite okurukirite kwa miaka 15 na nonete kurubangi jarabe ithirite bonete na ndi bwega inyari muimbithira nkiaririe kuru seminars na kinya bantura imbaritana nkabera atiri ciumie na ndi ugakara njeje utherio ciumie kinya tutikwenda murano ndio bwaraniria mukuru kubugwatanire bwethire bwita kanisene bwite na mukuji umwe nonginde bwithire bwina baruga yenu marriage certificate ewi support nene kuonania ugwe urinjeje na urinjeu ugwe wina certificate yu ugwe gutira umba gutewa ome te uma no mwanka uthikirwe na wone ugwe uriaja ligari utinje irigo nontu nona na mwamuntu ari kwantu bakaumira nao ende na mwana embi ukorwa support yeku kuonania we mwekuru we niriku na ndite ngukwira na ndi akabaruga na no withire utikwendo ndi nya kwa ndisi na gwatithana yantu wetapo gwatithana withire na baruga yeku kuonania ugoro mturiku uro mtuzo itubandi baisago mimbi kweta na mbere na ndi uliona gikundi kienu mubango jarabu inaju na nkuruki ugwa wire ekuru atebara batitonyete kundi oni mpo mbere mbira ekuru babatithithetie gakundi kao bathithia bairegister na ugwa socio bacoke beje kiamburera ya simbio na bairegister kwa mama mjane uria ethera nandi agwete miru yonthe we atethagia miru yonthe ikundi bia miru yonthe na ndi katuronere mama mjane ora aikinyo turikana na Southiment batuika twithwe twina umbrella yetu twenda gutethwe ni mujumbe wetu Southiment akaona ni antu bawa agutethia baibonde na ndi batina gakundi bathithia gakundi batonye ki umbrella yetu na batonye kwa mama mjane kethira tukarikanwa anybody thirikari MP kinya ndona no ejo ne kurubani ekuru ntigwa akauga kambatethie ekuru batetheke baibo bebonde tutikwenda no mwinyoro tikuma nyomba turende thirari amangi bautwi
ethire kiri na ndi ikundi bila bienu ndene matura embi bwethera bwithithite bombanking kana nata bwithithia kana igukara nthiguru bukaraniria embi muno bwethagira bwithithia twita tukathithia gatibo banking yetu na kameringo round twamba kurita inya 200 igana tukauga ari kwa ari January loan igana riu ringi tukariungira mumemba umwe ntuku iu next month tweja tugaita igana ringi tukariungira ongi na igana ria ringi tukurita rikeja kiri loan tukaeja na inya na 5% ukaewo nandi ugeta ukathithia gauntu gaku kwi baeja wabeta inya atari inya na nguku etagura inya tusui twawe tutano akarumagia twintu au ungi no akathithia untu bungi aja agatetheka na karuni karia twitithagia raundi twakinya mwisho mwaka tukacokia mbeca iria cionthe tukarumia mwekuru gintu tugatigaria kangi gakenderea gwita tukieja na roni ne kairi Januari na mwisho mwaka ukaewa gantu karia tugaire weta nandi ukare nako thigungu gakenera alafu Januari tukambiria nandi meringo raundi kairi na gatibo banking kangi nandi ni utwitago na ikundi bila bio form ni tubenikarinjago butiomba kweja bukarandi bwaraniria bwikanire inyotheri kana kyo ntuku wingi ungi ateja endethira na ije eja gwikanto akana nako agacumia je gikundini okay ni wega mbere twithirie Isabella ntijeni mbio kuona nio tubatere kwire kuruva bantu kana arua nuntu kwe baba tutegete batamenya kairi kwi ikundi ndene matura na batamenya ketha kwina gikundi gikinene kirithitwe nene Southimenti na ndio tukwenda kwire kuruva ba Southimenti wale bali intere cio ndio Southimenti ikari ibagwatane gakundi bakathithie bakaregister beje batonye kiri simbio batuswe paganswa nkaeja nenya na mbekwa nkiuma nontu ini chiari ndio Southimenti kenda nandi batuswa beja tubatonyithie kiamburera twithire turi amwe nontu bakara na maturene tutimenyi na bari indi batonya gitu tukabamenya na itwirite antu baba ingi turia basocio batuije thirikari ni tuije turio kwou ekoro na nture ni bagwatane bathithie tu self help group beje na tu batonye gwa simbio batonya gwa simbio na batonye kwa mama mjane uria nandi uri ofisi ya wethairo makutano beta bairegister no mama mjane ne thairaije paleo na twiraga kinya na gucoa njira ya gucoa donors bakwija kutethagia kuruba kubaritana na betha bena support beja baba support na mbeku ethimu ki uria ukwenda nkuruki umwotethio na umutara nkuruki uragwo withirite umiritie njeku kwa miaka nkuruki 15 kwithirwo utigitwe mukuru mbere buru mbere nyampejana namba nkere kuruba iritanirie twa kuumiria na kuumiria mathina jonthe ukimenya nandi kwa mwekuru watigwa wenda gwita njengi ana baba ku batenganira na batikara bwega kwa uumiria na ana baku ekuru atumairia akuru kaingi bagatigwa boibagurana indi mwekuru karaga ni untu bo support ana baba tabau bakwa kethira ntomiriria bati bakinyite nao nandi ndandivaici ekuru mwekuru omirie acwire ana bawe na kiromba Murungu na akabathomithia na bagakara bwega nontu mbere Murungu ti murongo uri ugite ana ibawe na ugite urwowe kwa ukirio kagago ka muromba agakwa ugatethia ana nandi undenda kwejana na mbekwa in case wethira wenda gunchwa twaraniria nkuruki kabwathithia gikundi bona bugatonya gisimbio nkabwa na mbekwa 07 68 344 264 riu nio namba ekwa thimu nandi urenda kwaraniria nani bathithia gakundi naraniria nani nkamutethia ndenda Southimenti mwekuru ntigwa aria ari kona cionthe twithire twi gintu kimwe na tuijikene twethira twi amburerene inya twagwita makena ukamenya nditwa ni simbio ya Southimenti ya Windows no kejaga gutita utuswana ari thakene otwaga na tusemana yaja simbio tugasemana yaja akene nontu nio center
ya Southiment. Thank you. Iwe yasa ni sabera. Tukena arua ikuona kanya tukethia tukiaranirie na nkuruki ura bwambambiritie kundi no rabwitite na mbere kwithia bwithithia na gutetheria nkuruki ekurubangi bethera kinya bo bemenya weru nintu bara baingi batiumenya ina abageta kumau mwekuru jana mingi atigirwe kaga nunkaraniria nwengetikia. Thank you. Ni antu bagituminde ne njira mwathani atutharimite nacio wi mwekuru wi ntumurume wi mutana na mwarocia weta nambira kuthia twigwatira bara batigwa ne antu ne endo bao kethera ni mwekuru kana ni ntumurume ethera agitigwa na muno ekuru ni antu ni batigwa na ngugi nene no kwigwa mami sabero reuga o ni ma ekuru ba kai muno ni bobo mara bageta nambira kuthia beguro kairi ku ni bwega bugeta nambira kuthia bwibagwatira na gweta nambira kuthia bwibokiria na gwithirite wintigwa ndene tura ria kuria withirite uri kwa kwini kundi bibingi bitete na mbere kwithia biethithwa biekuruntigwa ni bwega ukethira wigi kundine kenda wita na mbere kwithira gitethekanga kwende gitarirega ni wakumakeno matiri kureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi o kawa murimi o majani murimi o nkandania na murithi o ng'ombe cieria rugura account ya mavuno account. Solution Sacco, your ultimate financial partner.